Oh la la, burya ngo agahinda n'ikica kagira mubi. Igikomeje gucaracara hirya no hino mu bitangazamakuru ku isi suko indege yo mu Buhinde yakoze impanuka ejo gusa, ahubwo ni umuryango watikiriye muri iyo ndege nubwo yaguyemo abantu benshi. Umugabo witwa Pratik Josh rero yabaga mu Bwongereza, yari amaze imyaka 6 ari impuguke mu bintu bya software, aho yari afite inzozi rwose zo kubaka ejo heza hazaza ndetse hagutse, ari kumwe n'umugore we n'abana be 3 biberaga mu Buhinde. Nyuma y'imyaka bakomeza gutegura n'uburyo bwo bashaka impapuro zibemerera kujya gukora no gutura mu gihugu cy'Ubwongereza, mu by'ukuri birasa naho inzozi zabo zari zibaye impamo, aho umugore we yari umudokiteri witwaga Virus, akaba yari impuguke nawe mu bintu yari umudokiteri, ari umuganga ndetse mwiza cyane. Uyu muganga rero yaje gusezera ku kazi ke nyuma y'uko inzozi zabo zari naho ziri gusatirwa, aza gusezera ku kazi ke kugira ngo bajye kwibanira n'umugabo we mu Bwongereza n'abana babo 3 bubaka ejo hazaza. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo rero, bose rwose bari buzuye icyizere n'ibyishimo, bameze neza banategura kujya mu gihugu cy'Ubwongereza, niko kujya gufata urugendo rw'indege, flight indege, kugira ngo bajye mu Bwongereza. Icyaje kuba rero, babanje kwifata agaselfie, bamaze kwifata agaselfie bakohereza abavandimwe babwira ko bagiye banabasezera, bagiye gutegura ubuzima bwabo bw'ejo hazaza bwiza bagiye kubutangira. Icyaje kuba ntago bigeze babigeraho, indege rwose yangiritse, igihaguruka birangira umuryango wose uhatikiriye. Mu gahe gato gusa inzozi z'ubuzima bwose bari bafite ziba zihindutse ivu cyangwa se umukungugu muri ako kanya. Gusa nanone hari isomo twakwigira ahangaha kuri ibi byabaye. Ubuzima burya ni akantu gatoya, ubuzima ni akantu koroshye cyane. Ni nayo mpamvu mu bintu byose ukora utegura ejo hazaza, utegura ibyo wakora byose, utegura gutera imbere mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Akanya kose uriho, akanya kose ukunze, akanya kose wishimye, ntugategure kuzishima ejo, ahubwo ishime muri ako kanya ufite, kuko ntabwo wamenya ko ejo arahawe. Kimwe nuko uyu muryango nawe wari ufite gutegura ejo hazaza, kandi wari umaze gusa naho umaze gukabya inzozi, ariko byarangiye byose bibaye umuyonga. Imana ibakire mu bayo. Ibi byose rero byabaye by'uyu muryango ndetse n'abandi benshi bagiye batikiriye muri iyi ndege, mu mpanuka y'iyi ndege, biratuganisha ku muhanuzi, kuvuga ku muhanuzi wo mu Buhinde witwa Astro Shamista. Byatangajwe ko yari amaze igihe yarahanuye ibyago bikomeye mu bijyanye n'indege muri uyu mwaka 2025, mbere y'uko indege ya Air India ihitana abantu benshi bagiye batandukanye, barimo n'uyu muryango watikiriye muri iyi ndege. Uyu muhanuzikazi yari yarabwiye abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ko mwaka 2025 izagira inkuru zibabaje zijyanye n'ihanuka ry'indege mu cyumweru gishize. Yongeye kwibutsa ko ibyo yari yarahanuye bishobora kuba vuba aha. Iyi mpanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, ubwo indege yo mu bwoko bwa Boeing 787 Dreamliner yavaga muri Ahmedabad ijya i London yahanukaga nyuma y'iminota mike gusa ihagurutse ku butaka cyangwa se igeze mu kirere. Indege yari itwaye abantu bagera kuri 242 barimo abanyaburayi 53, abahinde 159, abanyaportugal 7, umunyakanada 1 ndetse n'abana 11 barimo impinja 2. Kugeza ubu inzego z'ubutabazi zifatanyije n'ingabo zimaze gukura imibiri 204 ahabereye impanuka, abandi benshi bakaba bagikomeje gushakishwa. Biravugwa rero ko uyu muhanuzikazi yari yabihanuye ndetse yongeye no kubyibutsa mu cyumweru gishize ko impanuka igiye kubaho igahitana n'abantu benshi, ariko mu by'ukuri byaje kurangira binabaye impamo, nubwo abantu benshi batabitekereje cyangwa ngo babitindeho, baje kubiha agaciro ari uko byongeye bibaye binagaragaye, ndetse abantu benshi bagatikira muri iyi ndege ya Air India. Imana ibahe iruko ridashira. Umutwe w'inkuru y'ikinyamakuru Igihe gikorera mu Rwanda uragira uti Amerika yatangiye kubura abakozi nyuma yo kwirukana abimukira. Inzego zirimo ubuhinzi n'ubworozi n'urwego rw'amahoteli ni zimwe mu ziri kugirwaho ingaruka n'ibyemezo bya Perezida Donald Trump byo kwirukana abimukira bose badafite ibyangombwa bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitemewe n'amategeko.
ibyemezo bya Donald Trump byagize ingaruka ku bakora imirimo iciriritse bagahembwa make, barimo abakora mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi, abakora mu mahoteli, abakora mu nganda nto, abakora mu bwubatsi nk'abayede n'abafundi n'abandi bakora muri izo nzego. Perezida Donald Trump ubwe yemeye ko iki cyemezo cyagize ingaruka ku buhinzi n'ibikorwa by'amahoteli. Ati abahinzi bacu bari kugerwaho ingaruka n'iki cyemezo, bari bafite abakozi beza babakoreye mu myaka irenga 20. Ntabwo ari abaturage bo muri Amerika ariko ni abakozi beza, turagira icyo tubikoraho. Nyuma yo kumva ibi Donald Trump yatangaje, nibaza ikibazo nawe ushobora kwibaza ntise ni kakandika wa munyarwanda waciye mugani ngo ubugabo butisubyeho, ibindi sinshaka kubivuga. Uyu mugabo kandi Donald Trump yasezeranyije ko impinduka zigiye kuza. Ibi bije nyuma y'uko minisitiri w'ubuhinzi muri Amerika Brooke Lawrence atanze umuburo akavuga ko urwego rw'ubuhinzi ruri kubura abakozi rukajya hasi ndetse mu buryo bugayitse, aho Amerika ishobora kwisanga iri ahantu idashobora kwikura mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ati ntekereza ko Perezida Donald Trump abyumva neza ko tudashobora kugaburira igihugu cyacu tudafite abakozi, kandi ndabizi ko ari kubyumva cyangwa se ari kumva ibitekerezo by'abahinzi bacu, kandi ndamushimira kuba abitekerezaho neza. Bisa naho rero uyu minisitiri yasaga naho acira amarenga Donald Trump amubwira ko ibintu bikomeje kuba nabi nyuma y'uko yirukanye abimukira. Ingamba zo kwirukana abimukira badafite ibyangombwa zateje impagarara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu mijyi ikomeye nka Los Angeles, ahamaze iminsi hakorwa hari ibikorwa by'imyigaragambyo ndetse binateye inkeke bigaragaza ko Amerika ishobora kugira ikibazo bijyanye n'uko abaturage bakomeje kwirara mu mihanda. Ariko Donald Trump nawe akaba yarafashe icyemezo cy'uko ahimurira abasirikare kugira ngo bahangane n'izi nzego n'aba baturage bakomeje kwikwiza imihanda bamagana ibyemezo Donald Trump akomeje gufata muri iki gihugu. Iyi myigaragambyo iraganisha n'ubundi ku byamamare byinshi byagiye byamagana Donald Trump. Aka kanya aho tukubitiraho ni uwitwa Kim Kardashian wamaganye cyane ibikorwa byo guhiga abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri Los Angeles. Umunyamideli w'icyamamare Kim Kardashian yamaganiye kuri ibikorwa byo gufata no kwirukana abimukira batagira ibyangombwa muri Los Angeles biri gukorwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itegeko rya Donald Trump, agaragaza ko uburyo bari gufatwamo ari ubugome bukabije. Ibi uyu munyamidelikazi yabigarutse ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu n'ejo bundi, abinyujije mu butumwa yashyize kuri Instagram ye akurikiranwaho n'abarenga 350,000. Yanenze uburyo ICE irimo kwirukana abimukira ikoresheje ubugome budakwiriye abantu, ndetse avuga ko hari uburyo bwiza bushoboka bwo guhangana n'ikibazo cy'abimukira aho kubatandukanya n'imiryango yabo. Kim Kardashian wahoze ari umugore wa Kanye West ukomeje guhindagura amazina buri munsi. Uyu Kim Kardashian ni umwe mu byamamare bivuga ari kijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakomeje agira ati niba ICE ishinzwe kurinda abaturage no kwirukana abanyabyaha ni byiza, ariko iyo tubonye abantu bakora batikoresheje bajyanwa batandukanywa n'imiryango yabo nkaho ari abicanyi, tugomba gukora ikiricyo. Uyu munyamidelikazi kandi yashimangiye ko yakuriye muri Los Angeles. Ati ndabizi neza ko abimukira bagize uyu mujyi ni inshuti, abaturanyi, abo dukorana n'abo dusangiye ubuzima. Twese tugomba kuvuga igihe uburenganzira bwabo buhohoterwa. Ibi Kim Kardashian yabitangaje nyuma y'uko Perezida Donald Trump yohereje abasirikare ibihumbi n'ibihumbi i Los Angeles, ndetse byateje ikibazo kuri guverineri wa leta ya California Gavin Newsom, wavuze ko azajyana ubutegetsi bwa Trump mu nkiko. Perezida Donald Trump akomeje kwamaganwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye n'ibyamamare bijyanye n'uko ababimukira bagenda bafatwa, ndetse mu buryo budasa neza bubangamiye buri muntu wese, aho bavuga ko ari guhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kuri ibi ngibi bya Donald Trump nabyo bitugejeje ku musozo. Nizere ko nabwiye ko subscribe nkuko wiyemeje kutwumva kandi ukadukurikirana. Nzi neza ko nawe ibi byose tuganiriye ubikunze kandi bigushimishije. Niba hari icyo wifuza ko twakugarukiraho ubutaha, gira icyo tubwira muri comment, hanyuma kandi like, share ndetse na comment yawe irakenewe. Igitekerezo ni cyiza kuko kidufasha byinshi kumenya ibyo tukugezaho, niba ari byiza n'ibyo tuzakugezaho ubutaha. Ndabakunda cyane. Iyi ni Irika TV Rwanda, nanjye nitwa Kazindu.